kodwa ingelo yonke yamaNazaretha idlula lapha eSakamisa manje akusenziwa lokho kulamabandla nabafundisi ingelo senyanikelwa khona ngale angazi ukuthi swanini nokuthi umnikazi wayo uyibona nini ukhembe uyibona nini noma abafundisi laba sebewukhembe nabangazi kodwa baningi abafundisi ingelo yabo ingasadluli lapha eSakamisa abakhokhela batayiletha angazi-ke noba ababoni ukuthi kuhlubuka lokho lamabandla abawaphethe azawuphela ngoba leminikelo yalabantu azi imtholampilo ithembeka yayo